Oba pa mabuatema. Amabuatema free no nebai. Me fi mankesim. Anopa wiai buatema. Anopa de Mama ya no bie wonu kakra. Anopa de kra o se emre. Me ba ya na mene no ho. Na ne nua ketua akọ school awie e wo Legon. Na oni abrofo bi ye adwuma. Ya the service wie no. Omu ye adwuma bi wo bupe isirem. E no ka chane sister pen ofre me se ma abrofo na benti e be kọ na msujo. Na ya nkofo kra ebe di pa wo ha omu so eti omu kakakra akra. Na omu de hwe ye ho. Na me bai boabo ano ho. Na okọ ye. O ha omu ye adwuma. Na me ba no frɛ me sɛ ma wa na wo sɛ sister person si a o ye din dodo efie sɛ da wo sɛ anya sa na o te wa ha ya mu so kasa kakra o kasa kakra akra na me o kasa na me sɛ ena ya wo so ya ben nipa de abrachiche fa nipa ho na wo no ne ko de na ko so no so mi de me sha me kuma dwum no ya no mo kokoro ena tie ho wo fie I'm see you. Tell how I'm a son die. No jarre. Me who know that you no jarre. No was a Martin say, why you na almost minimum. Baby, almost that minimum will be paid with slim. Would do answer what do tamale. Most of Martin a branch of pal, 10 gram no journal so. Naked. I'm catching my bands and so that I'm friend of some man. There's an Afro man, as you say. And I'm a catcher and said, the man who I did chant upon from say, why haja. Or cassette is obia. Who had a crowd of cassette rough, sir. No, some more than would not hospital, no, some ma. I do an intimate quayon, Mr. Menin, Kofon and number, as I also made my boss. This is my far workers, I'm no way, Chuma. Me Jawa, and it's now hard me far car. No, some member, to me, quite crowd and go far car. No, me call and pass in the family, I can go through. We do any man you cry. Na anapa no be kwa adwuma na some hospital won hefa na mo de me call ho adwuma na ka afa me no mo de me call school for na mo de me koduru ho ye hwe no na se me duru no de na kasa na ye jai na mo hwe no bibia na mo maduru o ma maduru na sa do de ma me kwa menim na do ne ya do ya bodanfo duru na mo de ma me na mo de ma no ti bi de ba me cho ma dwen mu na me fa ma no te dum gugu ha non bo sama me de me num bi o me amenyo bi a me yale e ho ne baaye ni je de to ya dum kro wa da kwa na je da wa na hu se wa sa ya haja biom no papa onso no eso jani okọ pension wa ye penyin kura no sa na be ye dia onya da dance no ko to fie maaye o mankesim me ho na be fi na ma me su fred ma ko bisa na na be ma mankesim hono te papa na ka se ya ne na abredo nda ko to fie ni ma ye wukunu me kunu no to fie no na oni ya na wo ho se so nso akoye panyin no so yare tete na stroke aya wo so ade ma no so ne ho no do fra ya mfin te ho no okọ no oja ye ho no abanti no ne enti bebre ti yes no no se ne me fa no kwankafo I me to many am who suffer be am den be ko me no bi am fa no ko am se de papa no kan na me se anka fo ye ko enye mpane no ko wo no se me fa no ko na betumi abo ama na adwo ti e ba ye no ye ne ko ye na mpa so mo wo mpane no o mo wo ne mpane na ade e ko fom ti na ite se ho na de aye ye hospital ye so aye ko anka fo ho no me so na me de ne ko nti no mo ma ye nnuro enu na fe mi hu ese fe de o so ma me nantia na me na se me tofum na se me dudu na me ba be ma be su no ko GSS takrade o ka je ma school ho ankra ne bi yesa na do mo ko na do ba e je no o mo sei hu mo pepe o mo do mo ko hena o mo do mo ko anka fro no do mo ba ye no mo school ha ye mo se be wi school ha me ba be hu kola be mi ansa wa ha ye do mo ko mo ba mu ni ma de pa so mo be ko fom kura nte ma mi suro ye nti na se mo ka kasa no na se po de ma ti papa na ka se yale ne aye se wo so na pa se me fa no ko na bia na nu no mo de ma no
na ma na yesa na ono so na ye gi adro so watam da so na ye gi no won kran salam ko gi no won kran na fe sika samini abrabo no ache chire dodo ono ane ko oba to ni bibia obi kra first no preach wo kam o preach wo takrade o preach wo kumasa kro preach no preach wo hapa na ikodi ho no na de ofam no na fa abrabo no hu do onye sama se die ya o tetinta so senta so ko na manu tumi nko ko preach no nyanta so no panko be gina kam asesre no de ahwe no nso ntasu beda ko gina kam ye benjia na eje go ho na ma hu se yare so asan aba no mu bi aye stroke o gina ha wo so nti yakwaje do no won kran na wata am da so na me ba be market na so mo kan mu se ya be mama oba ka ba panyin no ti me ba ha be ya be mu se unzo no ho wo so be market na ka se school ho no emema bi sa na do mo kwa e ko wo mpa na do mo ba ye mu be yesu kwa ye hu ni yi na chese yade a tawo school no mu ana ono ba no be hu bi se ho school for na na bi efema haja na do mo ko na wo fo be fa do mo ko be to be ba no enuro nom no ade no mo hu ni no ka cha na me so we de say ye dra no no nti enya hwe hospital yare nti ja me hu se o se na se na tufutufu o wa na no hu no me ne basa ba o wa na afedo e wo sorry a afedo 2 days ni de afedo wo sorry a me ana me ja ne jae oh Sem uno odwa no ye no hu bibia Trust me. Enye yizi ewiase no emu eye o meseda bia ne niesie senka enipa yete ho ena yehunu ni a ebesi yenim yehunu yeda ache a chese wunnim ne ebesie bia wode a ne se ade ache wo asa wo na ne wo se wutomu no wakotom eno ano no wunim ni a semesini di wanim wunim ni a semedi wanim wunim ni a don hwere chakse eno ano se wo kwa ne se wakwa akotomu emu aya ewiase mu aya watema se wo na odwa wo ba no Ezra 94. Mami ya no mami ya kwena we di radio so ye din sa ya na me ye ni bibia me me kro ni mu 2 days na me 2 days to 3 days de me na fa mu nya agro me de ne ba oyo ba so ni mu odu oba ni mu odu o we jan so pa nti me ba me ntumi no nti me de ne ba kakra ja no so e wo echi kakra ye self contained mu but ye ja ne meye nti ye kakra ono ba bi o shana meye nti kakra na ye de bedu no atene ko na so ne me ja no nsana ye nsana 94.1 aye en ho so ntumi nya ne first na ogo no nti eno asem baji tam da so adra na me da ma no timini didi nkomo no sema menti o ukata no kofom nti ya che no e ba e na me sema ba ne yenya me ba ya de wa hase no sema ukwa ya akotam da so ho no agogo yo me da se aya be ko be bia ji aduro no na ko ji aduro breme na ho de bia enye bebre se de me konkra lole fe ni ade no do so nti wo ko de fa lole fe ni na hyem na jibreme na me ko ye e ba nra tana pena me ko ye me sim na me koduru ho na me ko ye so aya asem ama me am shedi na me se da bi hwemo TV so ono aso hwe bi o hwe ya hwemo papa okay wo na oma ye sen me ma ye 9 ono no oba pani ana da bi pani wo ho oba pani anya fi sen o 40 me go na 81 80 me go na 81 o na 81 just about 44 so say 45 mam we so 84 ni na wo de be ma ba ko na wo no ukure fe sen fe no wade ufra yam free okay na oba pani ni yo ba na be oba we na di pani na chi ana we na wo yale ni di pani na chi okay
na the oyari your friend is saying 20 pesos Anna wadie pesos Anna wadie pesos wa worry on woye when you saying 84 one no ye 84 okay 39 years hey 39 years no worry on woye kasa gu fidie ni mame 94.1 39 years adai 94.1 na won bisa no so wo ba because aka fe no wanya 40 years me bisa na o say o si obi obetumi ne na adono Onfa be member fie da wo hu broni bi na broni na tsina ye oni ta okonu kroma no ansan amabium broni ne tsina wo ne no ye wo boase broni ne tsina ye ifri wo no obi antena bio broni ne tsina ye ben fie sen o broni wo boase oni broni na neti ma broni kwa page ma o mansi mu ma no no ye adwuma obi obo no homode na eya woni ni nkomo because ene na bibi ha no kakra because at the age of 39 akafe na wanya 40 years o ye adwuma won ware woni ba ye adwuma o sorry adwuma de sie nyina ye enso ya sai ni bra kan se wan kasa kwa no di na chi no ko ye ni wan ni bra ketwa no e wo sire mu ho no ko ye adwuma ho no ko fa akasa no yem la nde ba ye na so di awura mu wa stroke na ne bra ketwa na ne wo sire mu ne bra no ye di adwuma ko school legon oba na ne bra no oba pe be maketwa no wa wie ama ye ne service national service wie no nya obrofo bi no mo so bie dam e wo bipe ho ti na mo kwa ye mo kakra na o so aparazun oba pe ko so aparazun ti no nyes kan fa anya no sister bra na ha ejuma no gofo hu kura ye bi omra bupe ho na me ono kasa ne ko ye emu ne kwate se wanya problem we emu ne kwate problem ko fa ne ba ya afedie abe yare a eda no so akofo stroke no abre no na obey eya na wotai ne no extra sitting komo se enna ene ba me ne din komo obe me pa na onka ne ha bia nkyira wo se bia ba me haw ni we onka bibia because ni age no a wo se woni ba na wo eno ase ehwehwema so kakra onware ye ba Oniba onware ye. Okay. Na we SS. Okay. What was to be Debbie. And once you may be asked Debbie. Intina zwa no ye. You free boasen je wo je adwuma no. No ye adwuma was some blasting. Your other crown no say adwuma mo ha no. Ona na ye secretary o mo ho no. O secretary no say me man ha no. O mo ha no dodo. No de Obofour no je. Omo ha no saying. Omo ha no. Unu me ma ye be pe o ni ade omo de tete no. So ampene so a no mo ha no. No so onya na adwen so po bi a wo ho. Je so oni broni na wo ho. Wontumi santwa no ho ni obi nkotena ho. Emu no de je adwuma no. Na broni so ko ye. Enko je adwuma bokina. Tama broni ba so ne be ko no. No so be kwa so fudi school. That's of this school. Also because of this school. Oh, I don't know what qua. I can be 1 month. More we school no. And I bring nearby. And also so when you school, the Auntie and them call Bokina. The time we school not bring in the call. Or corner bridge. Call Bokina. And why the contract all more ye? Not the coin to fraud the Maa Akos. And yes, you ho. Papa, the call dance here, the call and Akosem. And in show when was I be no or so or call or ban or cross off for the school. What you call ye? Oh, cross off. I see. O kumasi ye as a kwa will be one o ko ye as kwa Ezra 94.1. I saw na me refili. Now on one kasa e tiri bia na on no for science. Mate. Ai. O kwa sorry ben. O ko matedis. Enen na enum na no wa akopin say yade e fiti ase comatedis was any we Westry and Akosem see your Calvary
na ya na ba se de yankwa sorry se na bra bona ma yenyina ya giegu na bre mu aye de an wasenka motumi be nyame oto me woni ma nyina keka nyina kire me oto me woni ma de be di mpoto be eden wato woni ma de ahwe ne yade enya akro to me woni ma mami ade na to me woni ma to me fa kra me kan chiro bia na me ko na makoton me ma no so a mema no wo mu no so a ba ko no ko legon no wanya nka obeko nanim no nesta na brabo no wo mu so no so ofere so beko school ho ofere so beko school hi me hu obeko legon ho aden na so sister no anti legon ho sister de anti ho asa na ato no enti no sorry a wo de ko adwuma na ko school o se ni na wo na usese wankasa ye adwuma ben sese na me ton me na ton parazone sese no me ton hwe I see enti me ton bibia enti ete wa se ete wa okọ ye no de ton bia ye beto ne ma as be den na famiko edi wa ko no ton bibi na me dia support akola ewufu na okọ ye no ne bra na to ne nsa efre no obupe ho no edi san ansa na wo fe waka cho se ma me 2 weeks 2 weeks pe no frame sense san abanemu no osedi na no ye oso ho abo so okasa o so ko ojina hwem pe no asasa okasa ojina hwehwem hwehwem no asasa okasa bebre mo asam cross o waka na okọ no so na bibia ha no debi enti o ma wo information wo say ye kasa no ko anase bia wo ye keka wo ma we so wo atwe wo ye we no wo ye say wate asikrom wo Auntie sikro na mo e ba okasa aso bi okanyame asam so nsi so no wakasa foforo sa so afum obi ana na ka bibi sa we wafum obi wo no obi kon wo ho afum obi ho de ho ahyi o afum obi no se ma me ko mi amenya obi a 2 weeks papa me ko amenya obi a ti no omo ko a ye ni abrofu ya fofo wodi na ya wo from no ejuma ejuma be na okoye ya nkasa no ya courage onu ane fa courage omo me sheda nko school benti me ni ma sa courage omo hwe na tie mu a na se ska ana diamond a omo na be chese we yiska we yese no oni ano no sense of political science enye onua no me ka obaba no okoye no ejuma wo koye no wo ye ohoro eyi no na tie no ohoro ye ne kama asema oni majuma ne kama oye ade na mso ke fa che no ho se ne masesa me wanwa because okoye 2 weeks dia no oden wa no obi ankoko wa ejuma mu ho ono akran pe kasa wa anko preach ankofo obi ayi bosuma ayi achi ni ade de because sabre ya wo preach sa ko twampo a won ko preach wa himrachi nko twa wo bi mpo a no na me bi se ni an se esi wo ho no san ya no preach ho no kanyame asem ho no kanyame na se e ho de omo no mo pesa o ntu ka chance won jai de nyame asem pa wo ko de ko himrachi ayem se no ye no ho onu an chese o ya ho na ba no so be nyame adwuma ho na so won hemu nye na adwuma no emu na kofa wo mu na ba I see eju me kokro no so na kofa ne ba I see brebe na wo se wo so da ya unu se okoye ne be 1 week na no so da ye hu ade no umu de yin me hu se be matintin abrantie pa na ojanso na no dware na musa abrantie na be gina no so ojanso on kasa ne ho no so akwai se hotel ga moda ai hotel okro mo moda ho no gina no so na me fe mi na me ba na me ka chan se ma de ha edion ha de ntikasa cha pesis aya mo mbombo mpa wa ha do mun ma mun ne nyame so mpa en de wo bebo but ye wo ba bia ye yi bibia mpa en de enti ben kase e beja mpa bo nyo mo nti ne ye mo mpa aha na me ka chere ti ni eyi kura na o de no baaye se ene man ko yi kura na se wo so da yin kura sa na so da yan sa na se me we se wo pa no start kasa
Oye akoda wo ben wo pa. O ben me pa. Won me man no na ben me pa. Mu fie bosum wo ho ana mudi ade. Idi ade. Na wahwehwe mu wo ho kakra nso ame yahwe. So for be ben man kesim ye fie ho. O ho na me kwa na me ka che no san ye fie den. Me ma me fie di ade. Insu. Ezra 94.1 FM way. Ye ma me boahema na kosem kase ma. Boatema. Ye ma me boatema na kosem kase pa na ene o ka no one ne ba ete won ka bi nhye mu kopa adwuma ye bupe aba na fe na wotwe mienu pepepe nya bosumimpo na chese na wotwe mienu pepepe 9 years ya wonya kra nware na nkampese wabewo na bi de ato ne naso enso enei chese waye basa enti sei enye fa edru bra wose mutu no chain edru bra mo ya ne den say you to the chain is akwa this stroke oso adema no chese me am de ko say de yare ne mayo na mo de ko adwa ko dware no ahode ne mu otumi nye ade ma wo no ankasa ne ho ana ha no otumi nya ade a ope chese me am so ne mu na me ne wo dem no otumi ye bibia otumi ko ton yare na otumi ko ton na ade ba ko ton ne parazo me am ko achi ma me nyina ye nam kama wo ni edi nkomo kama afa de me hu de ye awoso no kwa na abani mu o ha buso ho so sa me pejana ma me ko tele ejanan enti ejanan ni mu no me de ne kwa wo se ti se me ne kakra ne nan no tu a enkwate se do no ape ti se me ne jira wa no asa akọ nanim bikura ne nsawo na me ne ko kakra wo da ni mu se yeyi musimo wo de no ko ankafo ho okay ho omo de ne to ho be abosume sen ne to abosom ba ko wo fi oba ne de na oye kama no se mama yare de nye yare a no se mama yare de pe bi fa me fa sa no ka wo se pe bi fa ne fa ade na onyi tu se hofo no betimi aboa na di ti wo se pe bi fa ne fa Diana me so ye no na mo ka se ma wo Diana nti pe be fa me fa na se ohun ni se ye hunhum ya le okay se ye hunhum ya de o ka se pe bi fa ne fa no pe bi de ne fa na se bia asofo wo mo nu ayi spiritualist wo pe bi de ne fa ya na so bo ye ho de me kana na me de ne ko no se se me nya sofo a o hye wan sofo be na de ne ko o se o be ye ho no o se me fa ne pe bi a no hye me fa no nko na so ko adadie no wo hu ni ye wo no ya se ono esofo ndie o fom na wo pe baby so de ne koye ni na iska semia ya semu ba ne so no enya be sen di be 2 years ene senye na sem ti ya anka fro na me se me fa no ko bi 2 years na ma na se wanu nura ma se no ni akatanse ma do awde ma stapesi se beto me gbe kasa me kan ye ebe ma wa ye week ebe ma na ye week ene ewiase no ehu wote wa ye se bompa ye kombi pese fa no ana se bibi okay bibi sa anu wa nka o se bi fie edin o se ahemfie na me ni enu nyina no ahemfie de ofiri wo sa wo fa nyame yie je se enna from sa so we are this year now the best of our so by kasa we are this year just say ya no adise fie no mpanifo no mo sorry to so ansa na konya no e beto ko enti no bi je me ben sa no mfa no to o me mani mu wo ba no me ben akonya sa no akonya no me mama ya fam papa fam no mama ya fam ne papa fam no no se me fenya me on de beka che me on me fenya me na me peso safo all day no nyampa bo ma me nkwala o man mu bi akosa ate bi enu da debi me ba be market wa no o ko GSCS no o started form 1 the form 2 obeko form 2 no me hwa na de ne baaye
ondo yedi na na sister na aka jam chere me so fu bi se me fa no nko de o yare sisi o se ma eji ne hwe no o hwe no ye na me se na ye mfa no nko ne papa no se fa no fa nkafo na o ti da bi ma mo fa no nko so fu bi we ho na obo so fu ni de ne ko ye kwa ya no o ti gu ye she no na mo ye ne obo ne bra nti ono krampo de be no ka jam se ma mo hwe so fu ya stop as chere me na me se sia ye ba ha me ni mo bia me ni ba bi o so na wo bo ase ni na ko jina sika ra bo ni na ko iska wono kru worry face me na almost 40 years me ba pay me ba pay o ko 44 years me na nante ya che wo sha na oye sojani ano ye sojani wow oye nwade kama ne metina oye me ho ade ena motimi atena ba bedu ono ana adaso ne wo adaso ne ti ena wa ya de soja for ne ayi apolisi yeso ma wa de kwamba so na afa so awutumi eye ya enei modaso etia wako pension woni na nya because so ma wa re nya yizi abutre ya Kofi kwaka so ne won kwala nti mo ni na ho na ntina na bia na bibi pa bi afiri mu aba se wono wanya fi be san oh be 78 years I pay ani o years oh okay nti mu nyina mo ka ho na mo bo ama mo be ma pe na ya resa no ana se so na ho de akofom ho de wo fom na ebusia so ayi mu ama na de o enye kura nti oba be ma no da so wo anani ni nua ba no ya de ni ti ono so afiri ho aba ono wo fie ada we jana djuma no se won ko school won ade na ha no me ho ade ha no ani ya ha adwen won ko school ho the set me the set kire wo ha ai me ya se me ba ma fama na me ni se be me pia base no se me ya anka me ko beta ho che mama be pia on so yes ano on hwehwe adwuma onya hwe obetina fie ho atifie na akra na no ka ho na we hwan ai Mr. Penny ne ba no oba Penny na me wono ne ba no ada ko be bia no na ko anem o menchen okusku menchen on so ne kro ne ne jai ne kro so jani on so ja no oba Penny 19 years on ne jai ada wanya ho ade oye ne ho ade ankasa ko yana ne ho ade ne papa kru ma yan free oh den o se akofa ka aba why na akofa ka me ba na akofa ka den akofa ka maybe some bana o se ni na ye edidie ni ade and the same say o man chop money so ko kan so a nsem bebre te kan na ye bebre na nkofo chesi ade okobo ayi o because o man is can so into ko fifi ade ana ana me to be so ko bo si so ko ye do misa wo ba no na kan no so e ka no ko be che me ko tum ma me ka kire me na me chemi tunu system ni ya cheche me mu e wo ho because eniema nye boko sa nti ni se wo fa niema boko sa niema nye boko sa wo ba pani we be ma ayi dio odi pani na china we di odi won so menim de ese be ba no so di ayi be market we yin so a wonu su ko school no so be fa ni nua be ko no so agya bibia betrefi enye boko sa enti ka de ese pani ni de na ma ye ba chi utu eni ade ni na no wa na mu se moto abetwam ono ba fi oba no se ma e ka be o ma boka ama ye pe ma chime na mse na ukru ne ho no se be ma no eni fi na ye dwane baaye no baaye nti o wa na moto abetwam ma mi ko ma dum fa ena papa no kata me se so no wate se me ba na aboka enti no no do okonukro ma kohwe ne niema bi akohwe ne niema enti onya maaye ti ho ha papa ni mo bo de ba che me koye so me fa me ba na mra na ono embedin me manem ono oboka no enti se oba no na aboka no enti ni pa wo de ne ka no na ba mankesim ho ede police for ba mankesim police station na ma on be fa me and me ko to jedu police station cells
nti anapa me wo hwa na nyame bofo pa rosi ni panyi bi oba no se na hwa ne da ha na mo se ma panyi bi na mo se mumie mbi na hwema ni bi na se fa se mbo atema na se hwa do ba to na mo se me ba na aboka ne abeche me na se mo fa na kwado free na mo se fita krade na se mo fa na kwata krade mo nyini free am fa na kwata krade ye du ko tu mu ye de me kwa na rosi so am kwatu wo hono onso se fa ne bo aten na me bo me de no ana o se timi bo me de na no me timi so na ya na agimi o timi kwa no se da bi mama wo nko sase ntina kanta na de metina ho na so me po obi obebele me na asam no me pa bit me de akokot ye tu scan kakra yes aso de amedi agona me de ba ne ba ne betum obekojil na o se me preja akwala no na me frɛ nyakopon ya mado no me frɛ brebi onu krata ata no ni o Ghana ha onso so jani na me frɛ na no so mama ne kun de me frɛ no kwa de wan fi me kura oba ba no kun no wan mu me kura me frɛ na no ka te me sabe no me jaya na no me so no mo jai no me bana ba ma were jaya ba nti se no no me te na ka me frɛ se bia obehu me mo ba na ka me no me fere o de aboan o ka te me na me de me ho so ha me hyewo na obi ba ebeyi me betua 10 million no de bele me na de mba afie na pa no hwe no tua aka ne nyina na mama me no nti aka papa aye wo kunu no tua aka mama me no sisa na aka ne nyina yesa 60 million 6,000 Ghana cedis no tua ma na asam ne nyina akuguera me so nya me fa ho de na akwa no so nya ne fa ho de o de te ho o bo ne braka krakra nti ne ba no de wo yin chen nti sabe na wo dem ni na wo ba no wo hene fa me ba no no wo fie no man kase mo fie ono ojane ye ojane ha ewiase no emu ya nti oni so jane no wo san onne wo miensa wo ba no de ne mani nyina ba de nkura ni nyina ba ye o market ne de wo o hwe no be ma no hwe no o hwe ne ma no omo ware mfie san omo ware 19 years onne si fie 13 rooms ni nyina kasabu fidie ni ma onne si dan 13 rooms nkola ne ntime ba na si wo twa bibia so 13 rooms na one ne tie no no ye adwuma bai o baba no ono no obi okọ catering school na oye spiro ni ade oye samu adwuma o fa de ye adwuma na kese I see mami bro ni way na me nkwaji adu pa bi kasaguma 3 years o sa nware bi debi ade o so nware bi okay obi ba ma bi frabuche no hu no acho no Nkansah so 2019 na ma na ntina obi o tumi ne ma na ntina obi ma hu se ma na wayere no cheno na o wadada no na so mentiase di entia wo mugya awade baaye no o se be ma no hwe ne ma no all right but the bra what ya awade ase no se be ma no hwe no me de ho de mentumi hu kwa fa so obo ne ka bete ka ne de wa bo awi ya eno ye enuane a wakogigi anase ntade anade ho ka ana ebia no odi dwa bi no ofri a no wa beton no wantimi antwa na sa toto ya agigi ntade ya eniema ye de ye ho ana kwatese me ma sa kwatese de ntimi nim se de city e bia na ho kira ba na bia o so ka che ma na se bia skanasa nti bia me kwaji we wa ha kwaji we wa ha wa nka nche na kwaji a be ma bo ntua eno me hu ba office kra wo ba na o de ma no into me cafe just then be o se be ma no hu se aha ana bibia eko I see ye hu ba pani ne de ye hu ba de otoso mienu de otoso miensa no so yo ba ono ye be ma ono na ko school ya o ma ketua yi be ma me ma na ye nketua na ma na ye mpanifo be ma panyin na wo dik be ma ketua no di ba yare fo ye chi ono na nti ka che nkwa wo fi sen ka che no wo ne je o benya be o ko 30 years so ono so anyine ono so ye adwuma onya adwuma wanya adwuma o wie GSTS yamana ko twero wo St Andrews ukuta set 2 onya adwuma so for now me ko no ko petition work man no wan fie no
ada yetimude ana yetimude ana sa demeti ase mini kama fu na enkwa washo wo man nine ni na sese na wo bia ko school kama wo bia ye na ada oba panyin no obi school myself kumasi ha on somewhere we be no ye enso wan fanya adwuma osasua me sama no ko sua yi kura boas yi satana time da ya be sama no ko sua sa policy ya wa sorry nina we dey abusu aboni mu ye trana adan because me tia se wo ma phone ni na sese wo so wani ya no meme wa bra boy dan se ya no meme ti so obi a ya no me no wo mo mbe kwa ma obi adie no no mu nyina sam wo ho aya wo twetwe sane ma we hu anase ha ne ye twe adwene esi so sasa wo ma no me dwen pa na ya me dwen me ni obi a me kama sama chane oh de do ya ri na ya no ka tem se ma aya unko mama do ya ri na ya no twema dwen ba ha o so no watana ko school o rise and shine Ashtown Above Christian School, na chuno hwedi na obeje practicals ne ade na ne nkoyi no jaye no courses. Wow. So me vocation na me dey me master mo dey. Ene me courses na so we an vocation na wo no corner koye secretary. No so person koye science, but one ko share science teacher about that time. Na o de koye we are saying some more yo. Abema na o colleague na o me hoyesi am se salomi. Oya dan? O se salomi. Di o colleague no? O se sade yan? O se salomi. Alomi. Okoton. Ma. Enti am person me kama sem kra. E na sa ye mani wumpo. Di o colleague no? O se salomi se school. Watcha me kone ya kone graduation me amene ya do yare ene ko graduation no ye nyina na ye koye lego abonte so ne book ho me ba bi mba be kiro oba na that time no more time oba na ye okọ Wesley girls eno yi science English maths oba o top ye oba na top ye lego we school 8 years ni me de me ba be kiro my poor people sound in Libya. My the graduation pictures if you try in na I am a Nantiasio. What Salomi ne set no ada baby. Wa pack a good bag no dey share ne school troubles na or dey ba or dey shame no say obi Salomi adwuma wo munyina so wo munyina panino nko na etumi awo ma ona na wo munyina aka bia ne ho ketwa no school no ko GSTS ne mu no eno ne abaya bi ko din prewasam no ko ne abaya bi ko wo new takrade ko school takrade nti ono so wa kwala ba ko efu no ndwene hwe na onyini se bia ntete na hyase no so ka ho ebia na bibi kakra wo ho nti kwan amofa so tete training wo mo no na ebia mentete ba to choose mentete ba peche isa me no bia te mentete ba peche na wo mo aboso won so de agya na wo nantimu kakra me ka se kwa aboso fo so de but wo like mpai boy ni adi because any emergency mo de ama wo ma no se wo na be hwe mo na mo na hwe wo menwa biye bibia mo ba na obedi bi no me bi sasa wo nante se me na me hwe mo me sa hwe mo me ni mu na me sa hwe mo me ma no oba no po de ma no po na me ni ho problem na wo se wo fie ne ese me fie ya wo me sister too to me bro sister yes hey emu ya na me na mama ho den emu ya me ya de ko mko tun say ma we age wo ho den papa na mo nko gina ma ne bi nso de debi me ye bi kura ata
sa papa no mum na bia wape ba bia fa sa da me de me fa ma wo me bisa on so no ko ba bia anko yesa me fa ma wo me wo kala na wo ne ma na se mo wo ho no ko ware ba foforo bi no wo ma wo ba bi asa wo be shia wa na wo shia me wo be shia na me nim chechele me hu so no ma mi no awo dada asa na wo hu asa na me ya ba ya nti na ma fa bibi atra next time be from Samri obi message ya wodi aba o say good afternoon Maa Akos, this is highly spiritual and no kwasem ubetimi do message aba na makenkan wi asena yete no yente ho kwa because oba wo wie legon na wo ye adwuma wo gye ye adwuma no aba betena fie sisa alomi ani get to for na nenam ani say wi ne niema wonum bi bibi sanse onum bi o se ma me de menum bibia o kan me ntumi sanity na keto anse ma onye sa na hwane ko fana danfo oh ma so for na ben your teaching work man so ya Fatima mu de wunya adwuma bia magasin de dwakuro ti adwuma office adwuma che de ne wonti dwa na mema nyina tonton ade nti woto ade kakra ye beto wonye ade no so a won kire na adwuma na wo ye no so onsan ko hobie ayin papa wo fa se kura ba ko ba ono be ko school e andro su anu ntwa no ba tru no to say brother sister auntie me wo fa medo munni ma de papa enso so me ni mo hwe oh ayasem ma andro su no crampo headmaster na ka sen ko teacher grad ones ni bi won be kira de to ka cha me se men kan kire no ayi ono ntumi nko nanim o so fere no na me ka kire no amfa tisese wo munyina ba begu nche peninu a nikuna jano de otoso emienu no so na ye kekakeka ya wo ya de otoso mi ensan legoni no so na wo fie ena de otoso 9 no so 30 years ono so ti fie wonya adwuma bia ena wono so na force no owie ye owie no brems kasa ma discover obra mi 50 million data na 50 million neska je na tasase na ye kuro ma yankwa busuafie bio amune bia hen no be ma no yele gon no o ye kama eno kasa na sam kra fi kra obra 1500 time that time se fatu asase na mun pe bibi nsi so na oto asase no nini akatan ko fa asam baaye ode ma me na keto an ko fa police case baaye 94.1 ko tugu na this kan ko tue fia no se ma ko tugu was ko tu scan go ko bu obi keto an ko bu obi na mba ta no so me pale cha wa nya botre ode me ko ye na ko tu scan o se obeto space obeton ye o se wa to space ne ba na be space o ke kan se bebre nti ye na se kanasa hey oh was kamasemu ya me e mani wumpo mama ka se me kura na me ye wo mo o ade wo ma obi akabi a che wo so na ye o ma no ana ka se ku fi ni mo me mati bibisa me busu mati bibisa o mo se de bibi ko na me na me ye me nkwala o mo se wo na wo ye o ma no na wo na wo ye o mo na me ntumi nyesa me artist obi aka man obi aka a kire me say de no obi wa abrabo bre bebirbe nyina na me san ebresa ese me kwa abrabo na misua na nkora na be fefe na me bebi na mo ma me bi mpo wa so mo ade hwe mo no afi o ha nko na me na am o ha nko a da wonna na bitimi da kata soa obaka so mada oba me yedi na me da os me ma hu se me nai me da wodi do mo aba no ma ada wonda me se de bi ana bia mada fe no ma me mo hu po se me nai nko na woni mu ti but if you na motimu de mo amofie and they are fie papa na toy ya fie was please this case is not normal
I think there is something in the family from Nana Kweku Medase. Was here some way the enye no makra no ndi osusu say bibi ewo ebusiano emu. Minsumi gidi se bibi koso. Bibi koso. Adame ba bema no kole. Kasa guma. Bema kitono kole panyin no. Do deep oba kitono yale nechi no. O say no oba Ebenezer Bible. No zema. Kasa. Me ba no. So for no kata me say. Me nyina me bodam. Hey. Me wie school course nkwa me bodam. Edi ayin legoni no. No ka kire me. O se me nyina bodam ayi me hu adagya. Abo me hu adagya. Nansenya me na me ba ho. Me bede da ho na me scan nti no me ntime kama sem bia. Na me de picture kire no. O se o be o ma se no. Abodam so Shatta ade kwa. Me de picture kire no. No sa kwale maka no ho me hu no picture no me hu. Maka no ho se no ya ba mu a. Obebodam apa no ho. And as a sense when get to for was she get to no. On hwehwe school crack kwan. On penifo na Auntie o. School on penifo penasem papa. Just akola bia woni made. Na you ta be defie de oh defie on kwad on na wanted da. Na wo hwe ne life ne na de awi ne on starting no bi say bi obafia wonye. Na no de me insanity bi obano. Insanity. First no njanity enguso te say de abayi bi. Person sanity kama. Dress it kama. Se no on dress it is a first no. Na the team no so we je go some person ni bi. Afu bebre because when you cry on kasa. O social media. Because when you know show din. Also be. Ha. Na ayi ni o ka che ne say obebodam ni ade no. Wantimi enhunu kwa ne obefa so bia ye betumi a save situation no. No ni na akwankyere. Ada akwankyere no se de ho akwa o ma akwankyere ya obekwa akwaye. Na se na madwun abaso a me ba ho akwankyere na iske mood. No nye bi mfanche. Se de ye tia ye hu nipa moboyi mu de mu nye bi mfanche. Wa wo hwe ye maami ya se de ni tifie aduru ya. Ye rade nyankopon ye movie de ye bibi a mon support ye pa o because nyamedwuma no betumi aka say ye no say ne ye ne kase o we do it, we demand nothing ye gia ya ketua ye beka satete to bi kra no ade ye beba no age say ye de ye sika na hyemo ye maami ba ye chesemi nsem say bebre ni na akɔwi ade ba akopɛ na enso so ye wi a ajise kakashila ni ajeje na yede amano na odeko because ye will be da ye ni mu ye nwie ye nia na ye betu ye botomu ye akwi ye befa ne pipa no ajeje na yede agya ne kwan yes peti bibi en free ye mami ho sometimes ya yentumi nye bibi kakra fan service situation bi emu anipa binom akwankyere ne sika ane yenu se instrument ya modi ya adwuma no ne nyina ye sika but etoda bia ye hu nkodi mu kakra ebe ye hu nkodi mu kakra pato nkora no poster so mo sisi o nkora papa so mo nya brabo wa hu mo se ma nya brabo nke be bo mo bo aye Abano ya da was ma. Obi bo se bi kura bono fa hwe me na me hoto me a. Oba ba no. Se ma. Me to me na ha me se wona nam sa. Ha no. Ha me. Ha omo. Na so on bia impia omo. So omo nye bibia. Busia ye be boa won so ene ye bo kwa edu se wo na wo ye wo ma. Omo so mu ko hunu ni wa he no mo kwoti no wa ni sofo be na da na di kire wo mo se wo na wo ye wo mai. Anu ba ko na frame nra me baba ya panyin no frame se ma on de what ni onti ya me pempa bo bi kwanta san me omagumani mase onu ko ti ni baby no no frame no na adwo ka kire me wo mo be ka se bedru baby na beto ma ni tirim ton kwara ni timu so na ti so mo pam me frifie o aji so mo pam mo frifie wampa anti so mo se nya me no e bia me kura me wu
na me so na me kurakura me ni bi kura me ni skampo a me na me kurakura mo kakra akra bianse me bedru he abaji adru me de ku se me ni wa ho na kwaji akọ na sade wusi ka se waja asori kure adai problems no am wa pa ba wo nyame mu ana say ukọ ha bra enti wunya adaje menti ase wo a utimi se osu nyame yie pa ana no wo mu se wo bi anya 100% die ye ukakra wo betumi aye wo ye but utimi se nyame apa wo nti eture bi ana wabamu abu ene me nakra sum nyame bi enu bi ana sa adaje na eni ho se wo de be kwa sori ni ade eno de me mpa aba ne mo de me sha kokura mi ni bi dia wo be sha kwa ayi asore ma ton me ho ne ma nyina we kura bra no be kasagu fidie ne ma soja ni no be yi mi no soja ni no be yi soja ni na oye me mo ano bebele me baba no me baba na sem no ono ode me ko boutique bi no na me pa cho abrabo ni e chi to we ama me na mko yibo ni wawu mi enu na me nti enu ana me hyehyɛ broni wawu mi enu nti me de kaka ya je ni nyema wa na me hyehyɛ ya yi ni na cha kwa sorry sebe no ntumi nya ho ba san ko tena so de me first ndi aka metumi akọ be se me ferry sem dia ba abrabo na koduru no ai cheso ani bresam na wo ka na say come ani bresam na me wontuma suma ton ni nyina soja ni yire ma ton ni nyina nyesa na me ni me wo ahode ma ton ni nyina o maninti ma ton ni nyina ton bibia she needs best pastor to pray for the family pa will be message no was Marco please help this woman pa one the one ye go aye boa no eya momo aye pa ni ntumi mu omo pa na nsem na efro soro ha no nyasem ketwa eno wo bi de ne de bai ene ye wo hwe mami pa wo hwe sade chese sade wo si ehie chese wo hi ye kase ni pahi ba ne wo fro soro ha no wo hi na so obi na no ka na asem a na no kransi na producer card ye ho kire no enye easy adwuma we se wo ya na wo ankasa wan hye ho nkran a won hwa case se be furu so ha ene ma wo de wani behunu be ma wra ho da bia so na bia ni sa wra ho ene ma be furu so ha de wo de wani behunu tore bia de wo de waso bete me se wo hwe ya wuduru fia wo betrase adwene na adane wawre wo se ni je de ni je wan hwa wonya bida enye easy na so sadia de wo tonto sisi enye easy no oda so ton no enye easy ma yen so yebeko so aye adwuma esan se eye adwuma we say she should fast and pray. God will continue to answer her. Amoro from New Koforidua Mako is very very sad though and okre sad. Was I feel pity for this woman. We are indeed living in a crazy world. Menowo GhPage was good afternoon Marcos. This is highly spiritual. This is highly spiritual. Okay, it's not just say yeah mommy ti yasem enye easy ma ntumi kawasem ampa na sese pa ene de mu die kura ho adan na wadidi na de kasagu fidie yi ma mo no na modidi da bre ya to kokko she bag ni mu koko e she bag ni mu mbo munya ni etu na woni di onda meto wache ma no ye ko hospital meto wache uto wache ma wona na e na wo ambo mu to koko ukoko kura woni wudidi kura nya ode wudidi anya ode susa omba ma papa mani sure no mo o ma na ba no papa wanim umpe so mbe hu se wusu se me ka se pa ko bitime nka no waja woyiyi fosu ntade kakra bi ma me de me ma me ya ka ba me de I see oto ho ne manyina nko aso me ntimi ntua meto no me ko ma ku bo ase me se dia ne anyama ya mo a me ma no yarefo no so be peja na me ya adwuma bi mpo a ka metumi support no na ye to parazo
Parazone near Tom. He said, Magu. But so many ye. Oh, many. And you in Accra will be to me the idea. Saying, since first number 10 million. Titiscata million. None of no fantagradi. Then the minimum de editor. And no matter 2 minimum minimum de editor. Juniors, Unya, Sikaka, what the bay parazone, now parazone, me I must start it. No, they may go here. What day? Medenya Miss what day will be one go back. I say, many ain't I just said, Mamma, Mr. Toby. Now, what they do fear. Which me, you are dear Madam Bibi, a man of prime Bibia, to consume. Junior Kaka, which started parazone, me baba Yakitua. Okay, Matte. Into what they train Yakakana, yes, shedding a man ebay. Why? It's a big woman at train Yakakrabi. And we bet me, me patch Martin. Oh, we bet me do mercy gaba. And nature say, ne how no eso ankasa or problem. Or say me baba no, and be catch him say me bush your forces here, share my mia, or no, and a yen and may bush your son, a man and baba be catch no. Bedroom baby, and one share ya. Now at 1 and man one, and it's a series of for ana watie tie beto mutina fo mo anso hwe bro se bro na atonkai ana ma be confirm so de mo kan mo boa ntie to aso to be de wi kula na be kase no ma me de mo kan na yampa eno na ya na ya no ma me pa be bia we nyu na tifie dri no bre no den ye beba the case so okay ye beba the case so na be message you see just say Mabel dear we sa asem no Mabel or say good afternoon ma the future carries a lot and the future carries a lot. This woman case I'm shocked. Oh God bless you. Oh God bless you and your team. Okay, on also the abandon say may God really help this woman for me. Okay. Pastor Akraba. Akraba. Nyame adom na so e. Nyame adom me ho ye pa. Said you see break the one ka se ho ye kra nka me ame de be hwa ma. Oja. Ye ba ne. Yesu kra ye ja he. And then the beginem. I say good afternoon Marco. This is bad and she needs help. It's not normal. Okay, the message what the bad messages no egusu a eba pa was say obuase reside she stayed please we're free and we're free obuase no dey or the one can say we're free ho I say noting late when life is long. Okay, obinsu message what the abano no yeah beba from part second D. Okay, part made us say no message yeah beba yeah mami kesi eso was say parazo was meba no there were yari say yeah nam so amana ene namoy na wonim parazo ye ti wo kire no bi na no mu nyina tonton was me hu aden de okan ye kra ye me den no was me hu aden wo befie na me ya ade a me hu aden pa ti binya bibia enka me de beye be kwa kototo niema no na ma start aye parazone no na makoton onyameti ase okay me da se pa Pastor Mago ye beba ye maame no eni na abusua mu de ye so na ye wo project na ye ni mu a eneka hu day 3 yes and then day 3 ye project no enu nti little Ishmael. Yeah, little Ishmael. 4 years. 4 years after 4 years since hunu no a because after na when you be 1 year beauty situation is very bad. Now very bad. Be an obi ho na onim no and I said obi ho na oba a critical condition that doctors Nkansah describe is a congenital condition, a very critical. I know you say a na we ye for me we and I didn't aba and to say ebia akwala wa ba asase so no ba be yare o yes ye ko o yare ye no ko hospital doctor say a diagnosis say we and this are only from birth now no attractive disease no the ba asase so and it is more dangerous than holding heart crab more dangerous than holding heart now MC Afia breast studio kakra na and na de ani braba and no any braba na ye tumi amfa ye ba no ye maame no amfa me studio ha said your condition in city no hospital
wo mo ko hospital na echina wono mo asayaba emu ayeden pa no dan na so no o so ohu ne ye o se me ba na esesa se minya ya Ishmael pema me o se me ba na esesa akra na esesa wo hu no ebesia wo hu no bluish color na ba na na so no wo kai wo hu ni you already no question say mo amodi e church no say ya che but seriously speaking me dey be am because nyame adoma ne ene den kakra o but tibia we dey me share bi da be sa tibia we pa dey no be ba na me kan office na me dey hole in heart na the last up sa na we yare e buru no so hole in heart so baby very serious disease na no question ne say you know between send ya send 1 cedi yeah 1.1 billion 1 Ghana cedi at least wouldn't be a vampire and na ben you 1 cedi and 1.1 billion you say at least if you want so dey fine yeah be the all don't so no dem but then you best say you know ma bet ma boy no very critical very critical to me. And really, we might not see the survival of Ishmael. So you did now we might not see the survival. And I don't know say Muba Boya, Mumwaya na yenye. Na mnese Eddie Munyam Shekesepa Bebraye na Boama wa we be become a set. Ubin Timintan baby. Na omusika mfambo obi se nipa nyankwa wa bra wo suru nyankrompa obo suru ni asasi be jai wa ma wa bra ba ye basa da see entire anya de esi so obi abu obi mane nya baabi agina obi abu obi mane nyame nya wo sa na bi da na no Elijah nko ma me fi o mo free wo no o say mo so ba ben prince baabi o be da kwa wuni ko ka chi mu kunya baabi amada so for omani baby da wiye abrantie da ye nyame dwuma nyina wiye okono wo busa na kwanza asem ba afia me tie ba akola su ha bra Elijah efi hono wo se ma me afida sese me ba no na okutaba obi ni bibi nyame wo ya nyame be da na sa wo but all kan ma me ka chen say me ka me ya wo e ba no ma pebi years too much anya de ko le zede ma too much men sa me ka me ya wo yes but Elijah be free hono na ma me so nya oba enti ma me ye nyame adom ya kinka kakra ye nyame yo timi ye enkenkan ebra wo obi a wo su asere wo obi a wo su abankusu adu sa ati bia nyame nya wo sa da na me ojire pa se wunti ena nyame so dia akora iba ha akora mfi man yare ne kan ya fun ku wu yare we nye wo de hati yankono ya kidney problem yankono but akora ti nya tena sia ba bisi enna mfi 9 afi na yare no ekika ho wo kwan so a afi ya na ba kire se nyame akora na besi na o twen obi ade amane breakthrough o twen obi ade yiri yare afiri ho o twen obi di amane bani bi o twen obi ade bi kwa di amano mensi waso bon so be boyen and maybe you pay 5,000 for no you pay 2,000 for no you pay 1,000 for no would you so dia would you be my and said the situation is ya koyi ya sign koso ya 100 said the no na ye ka no ya 100 na ma bo wudi enti na say nya enipa be 40 ya try enipa be 40 kra no mo say Mako, yeah, 100. My best that vampire as I'm speaking now, maybe 14 days fasting. Okay. And I day 11. Okay. I will specially pray for them. Now me Jesus say, as you sow a seed here, say you fan koja kola nkwa. Now you be and no abom paya ma. Ewurade na madonso be ekwan ma. Be 100 no. Mobile money na so. Enti e na kra de yesisi enya nipa 40. 40 from say ma 100. Na nipa 200. 300 maybe my 500 maybe so the 50 no 20 10 no 30 no 31 no that's what ya beka won enne said na the case in the city enti ne person ka ye ma omo ba kwopem se
enka ye bewie enka ten bia na ye story kakra na ke de o ma hyemu kakra because omote ha na wuhu na akoda no a eno no eboa mo dan se bi ho mu nia na ye beka no but akra ni ha owen ye sande no ko hospital enra no sesa enra o ma me wotia wote se o kasa me ba no o sesa na eye no kretrodo tina edru baby na was ye rush o rush akra no esan ede no ko hospital na enne ye ne ankasa ye ka na ye ma no oxygen ne ade memma no no bia na stabilize bibia stabilize na o china ya sign ama wono mu aba na ye mo numbers no nti ye sremo yen hwere no ti se ye hwere atakakra no yen hwere no we kuya die aha we kuya die na metias entoso mi na metias ye beji akola no iti ye numbers no ene 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 0245 30 14 62 0245 30 0599 305 202 0599 305 Mary Akosia Addo Emma yes numbers 2 ni nyina so MTN ene yenye nipa be 40 krasma ko ye ma 100 enye me na me kodie enye Pastor Julius enye na nakua enye evangelist ene enye me enye ama anase Ishmael nye sikapa na emomu no ye de kohwe akra bi ni age no nkwa ya ne yade no operation no yenye bi wo konfo anoche na yenye bi wo kolebu yenye bi wo 37 military hospital yenye bi wo ba bia agise India yenye bi wo rich yenye bi wo ba bia yese agise India ena yeye bie na bayam e bia na ne de din kane a wo hwe ye ne akra no ene o papa ene o maame edi nkomo bebre e wo ha sei ama ebinom ehunu ye $8,800 and ye here say what they call Ghana Sekemu ekeka ko 1.1 billion and no and ye here no mo to me no ako India na ye to me ako ye no operation no na MCF de confirm no teaching hospital medical report na beto so but e bia nane da e wo hwe ye nti mesanya ma Pastor Julius number etimu bi papa wo wi ana doctor no a nensa shase ni nyina abonidin na unity owoni nyina no na ehu how serious asem no eye okay where Confanoche Teaching Hospital omo post office box address ni bibia na da so no where pediatric cardiology unit director of child health where August 9th 2024 and we release this accra last year August accra we release it now medical report for Ishmael Salifu 3-year-old boy last year this year mom na 4 no okay and he was born with a complex and critical congenital heart disease which is known as double outlet right ventricle with transposed great vessels DORVTGA. This condition makes him tired easily and always looking very blue. He will need corrective surgery as soon as possible, but unfortunately resources are not available in Ghana and can only be done outside the country. His father, Mr. Yusuf, has managed to contact a hospital abroad and their team is willing to assess child and possibly operate on him. I will be grateful if all courtesies are accorded to his father as the family makes preparations towards this. Please do not hesitate to contact our unit if any further information needed. Thank you. Yours faithfully.
Dr. Med Christiana Edutechi, specialist pediatrician, cardiology unit. Ehona ono mo ejuma. Okay. Or say akola no yare no friend of complex and critical congenital heart disease. Yare ni din eno no. Na ye signs of friend double outlet right ventricle with transposed great vessel. And I say sa tebia we no e ma na brand tentem na esama ni pedua no e da ne blue. Very blue. Very blue. There's a blue mood. And I say obi here say you be correct no in term kra na surgery kwan so and ye be na the Fufianto atane say yentimi nya no enoma ye de ye no ye ni bi wo Ghana ha ye betumi ya yenti ho be here say de ne be ko abrochimemu na ya kwakoye e de ama wo mo na abafra ne papa atumi ne ayaresafo ene a doctor fo bi edinkita ho a ono manya sankita ho die na chie no magye atum se o behwa ye operation no e de ama no ne senti obibia o moa obibia o pese oboa ne bia no omomoden se obeboa wa bra papa nso ne busua no nso ya hoboaboa e de akọ abrochimemu akọ surgery no se bibi fufu bia o nso amu behia ewo nkitado hu bi mu a me ho se meboa mo and we dey di ba Dr. Med Christiana Edu Techi ono na eye Dr. Penya what is akrata yi okay enti krata no mu nsem ne yakenkan e de a kire wo no akra ne nso e na MCL for e de ne to so MCL monfa no ento so e ma ye akra no nso enra na wo ha base say de ontumi enka ye nsa nei a ye hwese kina bibia betumi atoto yie na woni o ma me betumi asan aba emu aye de na enra na enye me nwanwa se emu aye de no enra mi ko fie na ye maami bi owo wo hwe ye pa akra no na MC4 edo no atoso no ye wo hwe sade ne bo esi ayi ti say ayetan as wo bi a bema bi a wa start ni wo peja enade aha wo ko jim peja enade no na unusa no home no so enye ne home no ko tentem pa akra ya wo hwe ni wadi fie nan enfie na yakoda na ejina ho no ese yaduane bi akra ni wa wotumi die agise koko wontumi eni agoro esa ansese na odi agoro no obre na ne ho ben ne start kwosoro a se wanwu a na chese de yebeke sha agise sign Russian hospital na ye de nsuo kosi ne so akra timi su na enso so Ishmael de onsu because osua na eno so ebekwa akowie no hospital gisi the oxygen ekokosi ne so oni agro na onsu enisa awofo no so ye bibi ebema na buafuo we are so baby instructions e won ho no enisa ne bonso efuo eno so ede ne bekwa akowie hospital na wo mu eye ho adwuma na nyene ache na so fame ko ena dia akra ya bedru sam pempenso yi na asma ye ka MC abra studio mame ye fan bi ye friend no Joyce Labi enti na o hwe yen Tuesday na ye start ye no ena o se na ne homete pa na won hwe ema we nso enfri mu te sade ye hwe attack grant no enti abrofu bi ho kuo bi ho aya na wo mo hwe nkoda wo manya akoma ya de no ba bi akora ne wo bi amfa on country no wo mo abaye pipes no mo de akora ne ko na chese wo makwa akohwe no enti wo hu we no se da bi ma mentwa information the Pastor Julius kan ye de TV so na o forward na o de ema wo mo asema wo mo ka kire yenua ba Joyce Labi o US o mo ka kire no say Ishmael de no de omontumi US I'm telling you enra me yamu sheme wo kan me trust di na me say hey na bromi ko tamfo account wo say ne case no said your mama and sika no say omo se ne case ni ye complex omontumi nti age say India ho no aba bia yesi wo mo nkoye no no ehwa eno no mbetumi na wo mo de
omuntumi America but ti aji say India wa so mo say a complex case omuntumi nya ho adwuma machines ntimi omuntumi nya ho adwuma enti no say yare Ghana kwalebu ene 37 ene combat French nyanye ntumi US you go hospital mo ye no so omuntumi nya ya ba Tesla bi so mo so omuntumi yare no is serious na me kwa say yade ne manipa ye blue na ni na da ne red me yi ne say ye adwuma me hunu bi da nipa wanye kokko yituntum nipa anye kokko yituntum na blue be fine be free na be free mu free Obinim enti say ye sign wo bi o wa Akoma yade case bi wo hode a na meka say ne ye wo hole in hearts case ba ko ewa ha meka ya no so yo hole in heart de on betumi aye enti memfa information ni nyina emfa mail no no mfa ma wo mu no monye ho adwuma metema kura no enko ye hole in heart na emma ye ya wo bi entua hwe na we die omuso omuntumi o kan na me ye mo sheme na me say enye case ketwa na beto ye na so me person ka ye ni aye sister yimpo kira me gine voice no de wo kan ye ne say wo mo kan ye ne maba ne mabo na wo say enye ye na ye ka a serious case it is remodawroma this is serious na ye nim say a serious a kwapem enra de see ye na enra de ye ma me Joyce Labi e ka kire me no a serious case yes remo wo ye bad time wadawroma emuwani muso wo 10 cities no kura ba no obi di beka ho besa ebekoso yade a ye di fira wo ye efri wa me fana sasi so o form bana ne ba ye na atumi aba ma na nya 4 years onyame de be ansa won so wo how bi umu a wo de be boa no onyame de be yi won so how no de amount did Ismail no or say as a chance God hears onyame tie nti ejidi se onyame ebetie yesro ene ye penipa be 40 omo se ma ko je 100 cities na enipa be 30 cross 200 300 na 50 ni 20 no 10 na be ka ho a ye be koye nim kakra Madawroma yamobo numbers no ebiem 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 0599 305 202 Eye Mary Akosia Ade numbers 2 ni nyina so MTN numbers 2 ni nyina MTN yakoto sramu o Madawroma yakoto sramu yemo voice o maame no ne maame no wono ankasa no enura bra na wosu no yemo bobi na etiefo hu yemo akua mako akra ya semu die na meka se akora keto a onam saa hawe a ente se odwire niema bi hu a wonte ase me se oba ekowo a ne dia ne se dia ka nyina nyame sue na empa ya ye gba ne se nyame nsue no na se akola no se wo ba se bibi wo ne ho die oba tan bia nim nti Awurade gino na fa ne kobra Awurade gino na fa ne kobra mpa ya ye nyina na abusuafo a na sorrifo nyina ebo mpa ya aboa no na de o hye ye mu die ono de ye nim se bibia ni wa be ka no oni how bia nti de aka nyina ye ni gie nko a ye de beto ho akora beto ho nge wo hwi na ni mu ahyase na wo sere because de aka nyina ye wu bedidi na ni akora na da na ama ni num eni gie nko a nti wo madwini bibia bi nka wo brabo ho se akora keto be fa saa yare kakra kase ya ye hunu bi de yare ye hunu bi da ye nti bi da be na num nyina akora ye num nyina ye bru na num nyina ye kuro ontimi ni meko debi
akura yi bre ontumi ni meko 4 years na sunu koko na baby a na no kai kura no a na eya reho pa wasese was start say wo su 4 years agese wo de no fo akura 4 years this na wo miamia na no fo na wo ti akura ya wo me no na isa affect no fo akura nyini 4 years na wo so da sum yesi mani nsu osu ana yare na eba ono so ohwe de obeya a control ne wo beto no ama situation na okom no the officer say me de no fo no tun na sa ana akara bi aso no fo it is my car no for there na so say no na be boa de na me but on say no so was side effect because nyame anya sa nyame anya 4 years no esen no for papa na no kakra and ya sa jiata ne kwasa me set biano yes tibiana arho tibiana ya na ana ho normally say one for one she nipa npa bo ma one ya one one for one she no on na ne ba o man for mu gina ho na bo mu di ma ka intinka ya mapa intinka ya opa na ya yiwe ya ka ba ye so di ka ba bi tua bi di ka ba bi tua na wo de wo ho si wo ehye ne shoes wo say ya me ba asimesi na me ba obentin na ye wo ya to na ka ba ye dem ma me say sa tinka ni ngura o ba ba be bi because pesa o ba bi sa abeko sa ati bi ani and situation a wo tanfo we o bon peti a wo tanfo kram we mpanya pesa o bon tanfo wo botia wo tanfo pesa ya ye we ye mama na wo ba ma no wo ba mi na woni wa won de wo twato na benya buru ya de ma akoda nanum ni nipadua mu nyina na nsem dare blue na nani ayeko mi say nanum nyina ye kuro wo hwe de katire ma utu mun se wo bre eja asem ketuwa ye ka ho asem a wo batan bie ni wo ana enipa bie ni wo esese wo dwene saade no dabi wo ma enye we na dikan o enye we na dikan we ye ne ba wo twato ba wo ye bema wa wo ma miensa bema e twato no no okay hwede ato ne kwan mu okay ato ne kwan mu na yenhwe yentie ye ba no emra wadawro ma na de mesi ye gira ye na so ansi ye gira ye na so ba bia woda no nye Ismail wo what is saying pa na wo ba ye na wadidi wo didi en hey what did he is the woman me efidin mam Ismail wo so didi en fried rice and with the fried rice the cocoa ni ya fried rice adan say ma so wonu koko ada ya unya fried rice abedi ana is unya fried rice abedi nka abedi wo ho enso ya wontimi ni wo ho oh me so Ismail make up your mouth yo nas when cry ya out just out me to crack again again I meant to my Ismail is ya ntoma nokokunu sorry nekokunu sorry ya dey ya ntia say man behave anyhow ni bufu enye is aya Ismail aya Jeno is ensu mesrawo
na chese yeba no eno no said ye wosu no onua baby awo bia no manenka wakoma manentachi wakoma hune mobo ate hu akweda ne mobo yesrew na bra wo bre no enye asem ketua obre ankasa kisa doctors be reject abrofumpo no mokasa eye complex ye ntumi ano ede mesrew am mesremo ekwa yemo numbers no ebiem yeba wona wodi bia ba no yebebobo yes yenya nipa be 40 na 50 and 100 cities na 200 for na mu 300 500 1000 na mu a ye ni beje yes remo why e pamochew yanyinni why ye de kwasa yade 0245 30 14 62 0245 30 14 0245 30 14 62 0599 305 202 0599 305 202 0599 305 202